Kajingya kunya kali 4x4 off-road kabala penyat daga kenhun adventurous hinyo trap off-roaders kabala jute pajbak rukum ke ahor kaba arsengi lenter kala sedang mentah kasngi ha Umtham Kharsati Park Haribhoi district ha kabala wan ben saki dagi spak ngot ki pajbak. Hakane kajingya kunya kali kabala ai kerteng gum ke Ford ahor 4x4 off-road competition lawan banisya mentah dagi riu nya kali haki surok khohram na keleng kejela bakan top naduk kathany West Khas Hills, Janta Hills, East Khas Hills, Batnaribhoi district, Batru Wat Najela Assam. Layo i badan kumbal laingot ki kentei ki balawan banisya mentah hakane ke lempung nya kali haka top jong ke stock category bat namar ke jingduna jong ki noisya mentah kini ki kentei ru ki hap banya kun persa ya ki senrang. Kilai ngot ki kentei ki balawan banisya mentah ki kentop iway na Janta Hills bat ar ngot ki way pat nanong ba selong. Habakran sikilat patai kubor u presiden ke ahor ubat Demian Umdor ulay thuo bahaka ni kajingya kun ki dan kumba ar penyaw tali ki kali ki berhap haka kerdan stock category bat kendai tali haka modified category bat baka jingya kun kan long ru wat haka permit. Kung yalade ngati ko ke ba bahai ke kam sports pacha ke ne he ke longa ba penstrat bahai ngama mishwa longa shupai ngashi itnat tanga po tv henbeston bokta ba itu ini organizers dengan kontak dengan yok banishin beta ba kelong ke ba strat damu kan ga game da ju sementa teng le ma kiwi pati event ngalor kan ke bawanta kene ke first time yalde ngila nya kali la kata pusnam te kabang ibon hang ne kamde bangin ya challenge ne andeng squad pantas hado kat nomo ke dislot ngi kum gi kan thairo te kalong ke bastonat tamba silom gopta ke first time te nanish kmat long la kam yo bon gi experience mo nang ba ke game